Devil Sea hi Dragon Triangle tin ko ani bok thina Japanese vau kam bulok Pacific Ocean omani solai lui puiso a huai sar maya longle thlola chin thria thei to silovin apil bo mi azela mi ten an tri hle thina ni chu triangle om no mun chu Japan le bonin clear car in car Philippines Sea huam tel sia sona nia atira chuan chung thil makleng fo moi ta chuan ngai ven a hlo te chiam lowa kuma ve fe nuin trina le hlauna alona satial tial ta ka chuan mi te na chan chin chu an soi sup tran ta ni Dragon Triangle hian Devil Sea ti lo po ming dang alana ya sutian ko na po chu lar tak Pacific Bermuda Triangle ti ni Pacific Ocean a awmawangin Pacific ti hi a minga vuwa telania kumsom tel liamta chin thriat lawalong pui bo fo thina tang to khan a ming hi chanchin tharlama alang ta fo mai ni scientific zonga soi chuan Dragon Triangle hi khovel mun hlom livir anga vir zinga pakhat ani ome while vortice ti omzia chu khovel mun danga electromagnetic wave dangte aya alet tam taka electromagnetic wave in po chakjok na mun ti na nia chung vortices som pakhat dang ta zinga lar zol big vele chu Bermuda Triangle khania so phaisa chu rap thlak takhi ani top mai ni helai zon luipui minga dragon anti chan ber chu Chinese thon thu pakhata luipui hnoi hian dragons om nuala long local te chu alo ti puaya a chunga chung te po ai zo vek zel thina he thon thu mak tak mai hi BC sangkhat vel dei to tanga in tran khania khuna lo liam zela warle zolin an soi belve ta zel bokani helai luipui zon vela hian wailama tanga tlang kang ang chirsa ron in phu chuak thina ma ai hi thlona le longpui bo thin chan ani thengem tin in hnial na po anasa hlea chuti line mitam tak chon dragon thil ti ninge in an lo langai zui reng bokani Charles Bellich an kumsanga zako somriat vela he mun chanchin na chuina tlang zar ani tang khan Dragon's Triangle chanchin chu official document mumal taka siam ani tranta Japanese hawin mano umi an no soi thin chu mi ten an ring tranta an hlau tranta ni kon khuer kup lai po khan kum sang khan le zat ni vel khan Japan lama kong siam atuma ma se a hlo cham ta thaka a chan chu helai hmuna hian long tam tak le sipai rualte an botak teu wanga ni chunga long sipai bota te chu singli lai an tling nge a kumza aliam le hnuin document report lar berte zinga po lar taber chu kumsang kha zakwa somnga vela kayo maru number 5 bo mi mai khani he research long hi amaloka indo na long bo zong tura tir khania he indo long po hi chulai vel tuipuya chuan sul nu om reng lawin abo mi ti report andonga su indo long bo ta chu zong muturin Japanese research long chu Japan sarkarin atir chuak tani tichon Japan sarkar chuan kumsang ka zari le somnga vel khan chulai zon vel tuipui chu zermi te tan a hloma kallo sham tur te in apuang zar ta hialani research long bo zong chuan rampum boyan boita ma se mu chu tuma thale zung an sena zong chu athlon ta vek mai ni Devil Sea thlona bo fo le long bo thin te hi thil chiang lo le thlarau lam thil wangani rinna chu lari kuche le khapuzia The Bermuda Triangle Mystery Solved ti kumsanga zakole somkwa panga atlang zara tang khan alar tan ta hlea heta ale khabuzia hian Mr. Charles documentation a Japanese warship chu kangwe chuak wangin a bo dei ti kha a hnial dang fitla ta thak mai ni kuche le khabuzia pakhat Japanese longship pai som thum le pakhat chau chuan bo ta chu Mr. Charles an thuza laya akal na thusia karon hol vele mi boka Bermuda Triangle ang thawin Dragon's Triangle po hi official global map sa da ani ve ngai me ulowa Dragon's Triangle hi Japanese ho chuan mano umi tin a ming an soi mai thina ni longle aircraft te chin fiat lo le mak tak taka an bo thin mai baka
tlarau longpui le UFO mu ani thina helai zona longpui kalte le thlona thlok te compass le sana te hi achiri boi zo vek mai thina electronic bungro reng omzia nei lovin avir mup ta thina ni Dragon Triangle sa hian kum sangha zako somnga patni tanga sangha zako somnga palin kar khan longpui patni ngota bawa chung longa te chon passenger zasari lion chuang boktin alo record thlapani Japanese sarkar phei chon in hun hlom tin he hun zir chiang tur hian scientist zarwan lai alo tir chuak to bokani chuti rolin helai mun hi moilama lir nging na lai takania chutia lir nging hor mang kheng chuan achunglama longpui kal le thlok ta chu ati cherup niangai anom bokani Japanese research vessel po kha chutiang hor chuan in September na somni le pali sangha zakule somnga patni khan ati chiani nan soing bokani longke them an char tanual renga chuwang chuan mitam takin helai vel thil thleng pa ngai lo tak thleng thin hi paranormal activity wang lam ni lovin lir hing wang mai ni in ngai thungani thlona lian tham le long lian tham sarkar ta big bota ta hi alar zual chuan ni maya mase sarkar long le thlona bau po hi tam takom to a soilang vek seng po ni lo ni an bodan reng hi scientist te poina han suilet point ti ngai na om mi lo khopa nu ma om lo an ni thina hei wang hian khol zin le mi tan an rapa mun hlom boruak mi hi bo thei om tin an thin trik hle mai thina ni ale lam zonga thlir chuan sarkar beng le tlang ti thleng phavelem lo longte sep le thil dang neu mi mal long bo ta te po tam takom to ngai narin omani maktak mai pakhat chu biak po theilawa anom ma hian longmi te le thlona pilot ten an sana le compass le electronic thil reng aboi noi zelti an report lat zel thrin hi ni chu chuna ko zon tak chu electromagnetic force atam hlea chu kholin a zolo tina ni ma se thlona longle machine te hi bo mi thei tur khopa chak chu ani arin om lem box silo ni mitam zok rin dane ro chu UFO ani le tla thunga thleng thlok thei chon in long le thlona ta chu a hi bo de sela ke tempo nu chila win ala bo ta thin ni nan ngai le a chu ro zong nial fitlak ul takani chulai zona mi te kher zong aliens ten an du bi kher om love khopui le dai femalak bo tur an mu hem do na tukla tani ma se ni chiang bale ti ngam bi gane chung lawa thil mak tak zong ani tun malama Malaysian flight pilbo miat mai ta kha ngai ati thalo ta hle maya Devil's Triangle nen po hian in kung kaina an nei thei hian longmo Devil's Triangle hian a huai sarzia aron lan suat tir le tan do nem niang le khovel phung kal sol wange tlarau na tho zok ngenia UFO wang zok ti po ril ruin angai to boi tam mai mithiam te le scientist te hi anom mai melawa an chui zui renga keini a hian an boi zok de ni an mangang tak meu mewa mihring hria thiam phak ala ni lo wangin thil heile ra protaksi in kan ngai ven ruran hlom zong ani hi